Lord Macaulay bega ime me pokpo Christo yovo me po da for mi apa ni gbajo o me po va e brand Bible cover na mi ode wo me fiafio no biala me no mi adome gakple sika no mi ase be chala Africa pete culture ile mi ase yinye mi ape muse wede bene happy you what wa dumia ji afi kis no normal de eje bene you afia mi educational system wa tro mi ape educational system ya afia mi be yo yovo yo tonyo mi ato be me dogbe na me sia me va gbe kape avalaji nyo akpedada ne na subscribers we kla me yo fete o le mojiva wa un comment ne le comment mu ko akpedada ne na we mo ne yire ma so bolisa ne yira we nya swere ko ma ko va moji egbe yin letter de me no chacha abe me ba kede letter de letter de lebe amesia me na buta me cho letter hu ne mi le me be na mi dunu di fovor de nu yo jebe mi awo anya be mi ano nu me kaka ne mi akpo be le ke mi awo achi le ke mi awo akpo ngogbe dedele mi afa gbe me hadebe mi lagbe me popo ngogbe na mi anu e me popo ngogbe na mi adukio mi debe mi achi ale mi awo achi de ya me di magona fufula letter cho Lord Macaulay peleta efe chacha yo va chala Africa aya me debe mi akanu vile chon my letter me Lord Macaulay be I have traveled across the length and breadth of Africa and I have not seen one person who is a beggar. No biala oyo be beggar. Mava dego me mava summarize level me. Ta maiji ebe who is a thief. Such wealth I have seen in this country. Such high moral values. People of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Africans think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Letter ya onwe o signing le 2nd February 1835 le politi eveliame fait akpedeka alafa enyi blaton vo aton le fait akpedeka alafa enyi blaton vo aton fait politi eveliame ya onglo leta ya leta le hanrebede Lord Macaulay eva chale Africa nyigbaji o chala Africa nyigbaji vode ni oponye be mi Africa wede alo mi eveawe nu biala me no mi adomo gba nu biala me no mi adomo evelia sika pe ko sino nu yo le mi asire menye nu vi onye Lord Macaulay ele nyama glo ebe kesino nu yo le mi aside menye nu vi o ebe afine yo atun adumi ajide mi ape educational system mi ape culture heritage nyatepe yo mitona ebe yi chale Africa godo de yi me kpofia fito de kao Lord Macaulay peleta yo nwema ewenye vife chigbo wonya glomele eni ya me gbogbo be de nyeme dole school dole mi mewo history le secondary school vonye me seo Leopold peleta nyeme seo Macaulay Leopold pe video link akot de video yate place sube amesia menase nya tutu Leopold nglo ple ma mi akot chade yan ne mi akpo be ka na ngogbe dede mi
nyateƒe ɖeka ne aganɔ gblɔ be nyateƒe ɖeka ne mi do nyateƒe ɖeka ɖe ana ŋgɔgbe dede mi Lord Macaulay be yi tsala Afrika ƒete ɖe nɔvi lɔlɔ le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me le Mawu Yehowa ƒe ŋkɔ me yi ne le Biblia xlẽ tso gbedagbe ke ɖe Lord Macaulay be ga yi me mekpɔkpɔ Kristo yovo mekpɔ da afɔ míaƒe anyigba dzi o mekpɔ va yi brand Biblia kɔ va na mi o de wo me fiafi o nubiala menɔ mia dome o gakple sika nɔ mia si be yi tsala Afrika ƒete culture yi le mia si yi nye míaƒe ŋusẽ wɔ ɖe be ne hafi yi woate ŋu adu mia dzi afi kesinɔnu ma ɖe edze be ne yewo afia mi educational system woatrɔ míaƒe educational system ya fia mi be yewo yovo yewo tɔ nyo míatɔ gbegbe míaxɔ yovo tɔ be yewo tɔ nyo míatɔ ɖe eya ana be yewo ate ŋu adu mia dzi number 1 alo gbãtɔ le nya ya me ele veme le Togo le Ghana le Nigeria le West Africa le heya me ƒe akpa te sia ɖe Lord Macaulay le tsitsi na wɔ be ɖe ga yi me yi tsala Afrika ɖe culture yi mi le zaza kple educational system yi mi za ega yiwo nɔ mia si ɖe etɔgbi me kpɔ le teƒe ɖeke kpɔ nɔvi lɔlɔ Mawu nya yi me kɔ le ŋkume do na wɔ ma Mawu tsi na Mawu sogboli sa be ma tsi na wɔ be ɖe mi trɔ yi na mia de kɔnuwo ne me si gbe mia nɔ hia me me se wo wu le tsra ɖe me gblɔe Ghana camera me wɔ dɔ personal ne ga le Ghana tɔwo si de me ga lɔ gblɔ they don't think far ame kuwa me ve de koe lecture ne gede wa pe me fifi la do ma hin camera yi ɖeka tete ne wa na fie dzi kpɔ ne kura me le si o vɔ yovo be technology ya kpe ɖe miawo be miakpɔ ŋgɔgbe dede ma do nya kɔ de me no kɔ ame yi va datu ya mi kɔ nya kɔ va yi na etrɔwoe ne etrɔ ne trɔ ami ebu ne mi kpɔ ame ku ame woe va kpɔ nuwo teƒe ame yiwo dɔ teƒe wo ƒete wa vɔ da pio hadebe we want justice let us go back to our culture miatɔ Jerry Rawlings egblɔ be ɖe miatɔ president ex-president Jerry Rawlings egblɔ be ɖe yovo ɖe enya be ŋusẽ le mia si ya ta kɔ Bible kɔ va na mi kɔ fake security system kɔ va na mi beni if you want the truth mi trɔ yi ɖe mia de kɔnuwo me ne se ɖe nane wakpɔ video ya me be ɖe mekpɔ wi o mia de kɔnue nɔ anyi haƒe yovowo va wokɔ Christianity kple Quran kɔ va na mi megbe o they should add our tradition to the Quran in the court ne judge onota si ete fifi mi de kuku ne enyale wa ŋlɔ agbalẽ the initiative they will pass before they will bring nogokpɔ enantoa to the law court today enye ta ne dzagba ne wa gede me na mi ne mi akpɔ nya teƒea ma gede nya me nɔvi lɔlɔ ne du shatawa le enyo ne ga du sakɔdie enyo Miss Bell ne du enyo vɔme be na de le bubu le ŋue mia de kɔnuwo me nu ma ga di be mia tɔgbo no wole mia de kɔnuwo me nye be they have to flash fake ones out nyeminyale wa we ne de wa nyeminyale wa they have to flash fake traditional practitioners who no flash wo down na me tonton no no teƒe ne dukplɔla de no no teƒe ele veve de na mi ne va gbenkeƒe ya va la dime be me ga ŋlɔ bo wo comment de no te video me le kpɔkplɔ enya me le fafia de ŋlɔ comment de video te ele veve de na mi Lord Macaulay be such heritage yi me kpɔtɔ gbikpɔ miape spiritual power spiritual and cultural heritage no ka nye miape culture fifia mi gbe miape culture ma gbe akɔ de me culture anye Christianity yo cover na mi yo fia mi be yo pe Christianity de enyo miape trust subo mi me subo tron we never worship them we communicate to our creator through the gods the gods that Christianity claim they are lesser god but why would mi yo so gbolisa be jidegbe ne degbe odiegbe yet you have been shouting in Solomon all the mega churches they cannot even perform any miracle mianto mi le kpo eveme wonto ele kpo ebede Solomon yo be yo le kunu wode koku bunsa me na onsa video where did koku bunsa got it from bia dokuwe pastor de kemele le Ghana okay ekwiwa me tonde anwanyi ha nyima gba be de ko gbogbo to wo alo ame la gboso sumere they are fake
Bible ko ko de nku me ko ma dollar fa gbazie ko do ya o le azan wo ye ma ble wo nya tepe de kai o ko Christianity va na me be mi ade ko nu gbre vo he mi no mi ade ko no me di me fiu e ya lord ma ko le gbogbo me yin le gboro e be yi me po bega o yi me po fiafito sika pe ke sino nu yo lo mi ati de me nu vie o no vi lo no dagbe ya me bia na we ye me va mo di ma va konu ma va bianku ma va klenku de we aw vonya te pe di mele no mo ji me gbo ni no vi lo we ta ne se lord Macaulay be e fia fito me no mi adomo nu biala me no mi adomo kesino nu so e no mi asi ebe mi ga iji ele gboglobe le ma fe teme de our backbone e ya mi ape spiritual play cultural heritage yin mi ade ko nu pe mi ape subo we be no nade yo vo yo anu anyi ne yo awode mi akpo be yo to enyu mi ato afi yo atu adu mi aji ele Ghana fifi la ele Togo fifi la ele yo vo de kpo be te fe nyu menye de onye se penyu gbalo mi ade ko nu mi ko fugbede ya na be mi le fo pe mi ape spiritual heritage mi ko fugbede ya ta mi le fo pe ame yo si spiritual heritage le fifia yinya me dongo awore mebe eje be mi aja gbani ngun fifula na mi bi yo mi ana osoro ye me kpo kede agbala de ke ngun lo amo biam na nyu comment te be yo hi agbala de we link de we le ni me pokede de wu me la vuo me ma kwa agbana de ko va moji ma ko link de ko va pe susu be mi ati wa soro na de le me ne mi apo chichi mi di be mi achi ta togbewe edumega fia we politician no tasi mi beble politician manga blekele moyaji wa va tu e hongo nu wa me vede na we that is we need to forfeit some benefits ne mi akotro agbe Ahachwe, Christianity can never be better than our tradition. It cannot help us. It cannot help us. Politicians, whether wa propaganda ya or propaganda secretary ahachoka fiawe ya onye. Ele pole feme. O le promise to gbedegbe ke si gbeke o le promise o le jipo promise na we bo me le jipo igbe o. O ma ti wan ide yovo pe jipo nyele chichinawe de mebe bible de no mi agbogbo nloin ne mi ade enlegbe wede afi mi ati wan nu agbe wa de vivi wa de na mi wa nango gbe de mi enlegbe wele me so fo wa pe atun ma gbole na we ni ade gome na we de ade gome na we le nu kame le gbogbo me so that you still remain the calm boy, the cowboy. Ne one of fufu de one on ka one on gafile one of fufu do de one dagbe ya me na babia na we ye ma fonu sugbo mebe lord Macaulay be mi tro ide mi ade konu me ne me nyesi gbede ma anyo let ade Macaulay nke ko dade nyu video go me be susu be wo na edi be ya hlede na pe na hlede fima ebe no nye mi afa jimefu no viwe no nge o jimefu de menye no vie o no nge jimefu na were o ma ti wan ga zo ezuame magbo be ezuame kukule la gbagbe o do me jimefu no nge na were ezuame kuku o ma ga ti wan wona de ko ma ti wan zo abaji kura mo zo agba na we nya tepe de kai o nge nya fa jimefu yi o nya fa spiritual heritage nya fa educational system magbolele moyaji ami yo le do le university de mebe vai di HND to wa me wo cover dade ne na bia se be de wa me nene ate wan start na de la gbe ya me o ko paper ko de wo fasi me be no vai di do le wo fasi me ne yo vo le na do yiwe e do ile vevede o je be mia me bo mia gede me wure e anye technical school ta je be mi de e ya na ngo gbede de mi
Vonne va ho pe HND ou docteur me gade globe yovo pe subo vie ni nya pe docteur pa ganto le Ghana doctor ya ti wan to de yovo de fe nkume ya nya pe traditional doctors we apart from that 0.00 o pe paracetamol ele nugbele nwe o pe pohu ele nugbele nwe o pe preservation ele nugbele nwe chele maga gble kele mo ya jibe mi ape la mede do sese ya ta o meti un le India o ta si India o lele ko ide America wo ko ame over Africa ba fi mi ape ame sese we mi ape nyansa we eve unchu agbenke mi bere mi ape nkume na vu na mi aza common sense logic mega ko pe susu ko dade chifo de keji o mega fo pe susu ko dade sofo de keji o yo ma un so gboli sale o ji meditate anango gbewe me bia dagbe na mesia we no vi lolo we enya yi makoli mulode makoli nke ko dade video te ble susu be mi ate wa no nusro mi anoka